I pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, igramo Red Bull 4. Nisam odavno snimio video, nisam mogao, imao sam neke obaveze oko škole i to, ali evo odlučio sam da snimim prvu epizodu Red Bull 4. Nadam se da znate tu igricu, ako ne znate isprobajte, je veoma dobra i obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. I da, hoću da vam se zahvalim na 650 pregleda na mom short videu, tako da idemo dalje. Ja ću malo da budem sad aktivniji, bio sam neaktivan na YouTube-u, sam trenutak, zato što imao sam razne obaveze pa nisam stigao da snimim YouTube video. Ali evo sad, od danas da budem aktivniji, uskoro izlazi druga epizoda Minecrafta gdje ću da napravim novi svijet, gdje ću da započnem sa novim svijetom, tako da evo već sam treći level ovdje. Htio sam da kažem da, mislim da sam već rekao da ću facecam da ubacim na 500 subscribera. I da, svi se subscribeujte na Andri KKA YouTube kanal. Obavezno svi subscribe na njegov kanal. To je moj brat inače. Možda ću snimiti i sa njim neki video, ne znam, možda se desi. Vi samo budete to i da me podržite i da mi govorite da li da snimam, i pišite mi u komentarima koje igrice da snimam. Snimat ću Clash Royale, imam dobar account na Clash Royale, tako da pišite mi u komentarima samo šta želite da snimim i ja ću da snimim. Samo neću moći baš svaki dan da snimam video, možda svaki drugi, svaki treći, četvrti ili tako to. Opa. Ja ne, moram. Onda sam se malo prevario. Hop, evo ga, idemo dalje. Sad, ako niste znali, da vam se vrate sva srca, samo morate da resetujete. Znači, ja sam imao jedno, evo sad imam svih 3. Sva 3 srca. Ajde da gubimo ovu kuticu da potone. Znači, ovo je part 1 kako igram Red Bull, part 2 će da bude onaj drugi chapter u šumi, onda part 3 će da bude onaj treći chapter, onda 4 na mjesecu i onaj ruka na kraju. Ali bit će 10 epizoda, ukupno neće da bude 5, zato što ću da snimim epizode da imam neko vreme da ja moram da prođem level. I to ću da snimim kako prelazim svih 5 chaptera, da mi budu svi leveli kao na zlatnu medalju, pošto ja hoću da usavršim sve chaptere da mi budu zlatne medalje. Da budem u full, to hoću da kažem. Da, napišite mi u komentarima da li da nastavim sa Plants vs Zombies, pošto niste baš podržali to video, nema ni pregleda dosta. Tako da pišite mi samo. Opa, pišite mi u komentarima i obavezno subscribe i like. Sad samo čekajte, gurimo na kutiju, idemo dole, mislim gore. Da, htio sam da vam kažem, da ovdje na kraju na 15. levelu ima kao neka velika kutija koja je jača od svih ovih mojih kutija, i da on ima kao nekih 6 ovih srca i da moramo da pobedimo, da se ne bude malo teže. I sve teže i teže. Što idemo na veći chapter, to su teže leveli. Normalno. Sad, to je ona vetrenjača.
Ja inače znam ovu igricu, igrao sam je odavno, predno 5-6 godina i palo mi na pamet, rekao eto, odlučio sam da snimim video kako prelazimo levele u toj igrici. I obavezno vi instalirajte ovu igricu, zato što je ona super igrica. Ako vam se sviđa normalno. Ako ne, onda ništa. Ako ne, onda ću Minecraft da snimam. Što Minecraft, ona Minecraft epizod ima više pregleda nego Plants vs Zombies i vjerovatno će ima više od ovog videa. Opa, opa. Težak je ovo. Za malo da padne. Opa, za malo da padne. Prešli smo na novi nivo. Nivo broj 5. Ne, potonuo sam. Htio sam uzeti samo ono zlaticu i zeznuo sam se. Dobro, nema veze. Samo sad da se ne zeznuo. Dobro. Ajde, dođi vamo. Dođi, kutija. Prešao sam i 10. Evo ako smo isključali neku distribuciju. Evo ga je roller coaster sad. To je to. Lot of Death. Tako se zove dostignuće. Ne znam, ovdje se samo isključava neku dostignuće za gledanje. Ima jedno 100 dostignuća, treba svako od njih da isključuje. Nemam pojma kako svaki čas mi izlazi gore. Isključuje se dostignuće, isključuje se dostignuće. Evo, kako sam opet uspio da upadnem u vodu? Ne. Opet za malo. Samo da ne potrošim sva srce. Dok ne dođem do onog glavnog. Do one glavne kutije. Dođe glavno. Dođete rohtem. To. Samo malo da gurnem tamo. Ne. Šta je bio? Treba se samo tu da stavim. Dođi vamo. Bik. Bivolica. Bivolica. Opa. Opa. Lagano. Ajde 14. Ovo su radio samo da bi dopunio srce. 14. level. Predzemlje. Op. Dobro. I sad samo da guznem ovaj kamen, ovu kamenu čugu. Ne bi mogo bez nje super. Boss. Evo, pisao boss. Evo, kao što vidite. To je to. Ta glavna kutija. Opa. I ne. Mi sad mislili samo onda ide ovako, ja treba da ga preskačem. Ne, sad ste vidite. I sad mi baca neki. Evo, malo kutije, ne baca. Opa. Sad mi stoji. Dođe vam. Dođe tu. Dobro. Opa. Jao, ne. Ostaje mi samo još jedno srce, ne mogu. Sada mi startujem, zato što se brzo i vas, ako sad mi startujem, izgubit ću. Sada ću da preživim. Dođe vam.
to. Evo, pobedili smo ga. To je to. Evo sad ću tu neka jaja kreću da pucaju. To je vjerovatno njihova. Ovo je druga čak. Evo, nova lopta isključena. Da vidimo. Golden ball. Evo, zlatna lopta. Isključio sam i basketbol i futbol. Mislim, futbolsku loptu i košarkašku. Htio sam se njela preći drugi čak. Za svako ću da snimim epizodu. Možda mi se ovdje nešto zbog akaunta poremetilo i da htio sam vam pokažem ovo dostignuće. Evo. Dostignuće 13 od 80 sam ja završio. Mislim, da, kao što vidite. To je to što sam sad odradio, što sam rešio. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Mi se vidimo u sljedećem videu. I ćao!